Rohingya not agree on those MOU. Ara Rohingya call exonera dinai tora MOU in the This is what we want. Ara to lage ki hoga na sunne em salide. You must include us in your discussion. Ara Allah hota hoile to hota hoile ara re phomate rakha hoibe. We can speak for ourselves. Ara hota ara hojani de turei. We are for peace. Ara shanti re tolab kori. We are for human rights. Ara dade shanti hak kore sai. We would like to go home back. Ara as quickly as possible. The Durjam de Gurari do it. I got Ara de side. We all have a family list. Ara Bekunato in Tonzo Saranase. Adenere Bayan. Bekunato Adane. Tarabole Hoina Hare. Identity card. Ara to Burma দিয়ে দে কাটা কোন দইলা বলল না নাকি তারা বলে ন দেখে We are Rohingya. Ara দেখুন Rohingya ন নাকি তারা বলে ন হুনে We are national full citizenship of Myanmar. Ara Myanmar তাইরন জানা না নাকি We would like to sit in round table. Jantara hoite ara tora Burmare dahayangoi ara Muhammad kya boyore hoyum ara in jasita dinya dahayangoi. If international community try to work for us, तुम्हारा international पे कुछ तो ये आरा Allah हमको तो क्या नोटो ये putting pressure, more pressure to Myanmar. Burmare palagori pressure to extend with Bangladesh. Bangladesh और फुआती क्या ये रे Burmare pressure to कहने भाई कहने है क्या बोला यार वाली की वही बोले तो बच्चे it will be successful way for dialogue. Bangladesh lo tia yore Burmare boldi yore hamman gore doile ara mor driver bes mama lagan bala gori rade shante sate bana jaibe boli ara asha gori jan bala suru hote boli especially the United States America na hoite oh United States toro hoite am hoye especially United States of America not yet taking serious it. Ara gorozar ara mamala bangala uri tuai je honakan dade to dilam made to jamagam made to serious le jai jana holo aro je tarere jai tar bujale jai tar doro tu tar hoitia no bade wala ki hoyi no not yet decided genocide jai porjonto genocide porjonto soyana koro not yet pass law to sanction demoto आजकल का मिलिट्री को बनवाना रहता है आधी गुरी वाला कानून पास करी ना तो put no more pressure on Myanmar आज जो हमारा होना का pressure दिया था आरा तो नोटिफी so ऐसा ना बोली Myanmar become a strengthen Burma दौड़वा की आइए दिनाया नहीं के आरा रे लोजेगोला गनांगर दुआन होने देगोला दिनाया होगा तो लाना Burma दौड़ो यार आरा रे नोने देगो हो तोजोरी है कि देखिए it is up to you इन तोजोरी होते हैं मुझे it is up to you हम मुझे आरा मुझे United States of America या अमेरिका इन तोजोरी होते कहने रे भाई भारत में आते वाला होते हैं अब लाखों और की हुई we Rohingya people are going to around the world through the highest way आरा Rohingya का दिन ब दिन जानवर होता रहा ले जाने होता